Modni fotograf Pavel Surovi dobio je još jedno svetsko priznanje. Nakon kristalne zvezde iz Pariza, umetnik iz Kisača osvojio je zlatnu medalju na nedavno završenom fototakmičenju u Kini. Prvu izjavu za medije nakon takmičenja slavni fotograf dao je za Dunav televiziju. To je za mene predstavlja, kako bi sam rekao, sudbonosno, jer sve je počelo sa Kinom. Znači, ja sam prvu nagradu u grafičkom dizajnu dobio u Kini 2010. godine na takmičenju High Brand, kada sam bio izabran od 4136 radova i 60 zemalja prvu nagradu žirija za brand Diva parfumerija. I onda sam sljedećih godina 2012. 13. dobijao srebrne i bronzane nagrade u Kini i tada sam se afirmisao kao grafički dizajner. Na međunarodnom fototakmičenju u Kini bilo je prijavljeno više od 3000 fotografija. Od 4 koje su ušle u uži izbor, srpski modni fotograf zlatnu medalju dobio je za portret pod nazivom Zorka. Zanimljivo je da ta estetika Kineza i Kine je takva da su već oni birali kad su bile ovdje delegacije, njima su se sviđali te fotografije i to ih podsjećaju na nešto njihovo, znači inspiraciju. Najzanimljivije to su ženske srpske ratnice, to je sa rozetom, isto Zorica sa rozetom na oku i ova crvena kapica, znači to im se najviše sviđa i vidim da tako kad je bila velika delegacija Inlija, znači visokog predstavnika grada Pekinga i njemu su se svidjeli te fotografije, evo sad smo i potvrdu dobili. Izložba nagrađenih fotografija zajedno sa narodnim nošnjama biće predstavljena u Slovačkoj. Slovačkom narodnom muzeju u Martinu, što je institucija Ministarstva kulture, znači to je jedan drugi najveći drugi muzej, a veličinom ima etnografski muzej i ministarka kulture Slovačke republike gospođa Šinkovićova je uzela zaštitu pokroviteljstva nad ovim projektom i pokroviteljstvo se daje ako je projekat visoko kvaliteta i u statusu međunarodnog manifestacije. Slavni umetnik kroz svoj rad i vrhunska dela na najbolji način predstavlja grad Novi Sad, autonomnu pokrajinu Vojvodinu kao i celu našu zemlju. U prezentaciji naše kulture i tradicije Surovi ima veliku podršku institucija. Naravno, grad Novi Sad nas podržava u svemu i to je prevashodno velika zasluga još tadašnjeg gradonačelnika Miloša Vučevića, današnjeg predsjednika Vlade Republike Srbije, tu je bio i Milan Đurić, sada Žarko Mićin, znači svi nam daju podršku i dobili smo, ne samo da ovako stvaramo, i dobili smo jednu staru kuću, etno kuću u Kisaču koju rekonstruišemo i koja bi trebala sljedeće godine da bude otvorena za javnost. Pavel Surovi u svojim fotografijama sublimira i spaja narodnu tradiciju, kulturu i duhovnost starih vremena, ali i svoja filozofska tumačenja. Njegove fotografije atraktivne su za ceo svet. Izlagao je u Parizu, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Republici Srpskoj, Slovačkoj i više puta u Beogradu. U roku od samo 3 meseca osvojio je 100 medalja. To je rekord koji će neko teško oboriti. Slavni fotograf u aprilu u Kini, gde je sve i počelo, priprema 3 izložbe. Magija fotografija srpskog modnog fotografa iz Kisača očarava i osvaja svet.